व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला कुफुवा लहू ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला तमसील लहू अज़लियुन अबदियुन मुसरमदियुन ला अव्वल लहू वला आखिर लहू व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। जमीउल इल्मि फिल कुरानी लाकिन तकासुरन हो अफ़ामुर रिजाली। तुलबाए किराम, दा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा अहकाम सरा और दा नबी दा तरीक़ो सरा मिन कौन को दा अल्लाह करीम इंतहाई एहसान और मेहरबानी दा पमाओ तासो पदी दौरे फुरफितन के ससाआत स वक्तुना अगद अल्लाह करीम द दीन सरा मुनसलिक दी ई सआदत बज़ोर बाजुने स्ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन प फजल और प करम और प एहसान बिना दा कि दागा एहसान और मेहरबानी नहीं शिवी, दागा फजल और करम नहीं शिवे, नो दा सआदत दा इंसान त नशी हासिल दे। नो कलची मर्तबा व मकाम ददी उचत ताल्लुक आला दे, नो ताल्लुक लरुन की इंतहाई आला दी। नो कसो को ददग खल्को सरा दुश्मनी कई, मुकाबला कई, मुखालफत कई, नो दाबुम द नुकसान सरजान मख की। ज़कर रिवायत की राजी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अब अबू सुफियान वर सर दे असहाब सुफ़ौ सा खबर कड़ी दा अबू सुफियान पर बारे की अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगी त फरमाई ताउस त पता न दा दादा कुरैश सरदार दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ल सिद्दीक अकबर रा गए वे हजरत असहाब सुफ़ौ तालिबान दसी खबर उकड़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए लअल्लका अग़ज़बतहुम या अबा बकर, ए अबू बकर शायद चिता दी खपकड़ी, फ़इन अग़ज़बतहुम फ़क़द अग़ज़बत रब्बक। अबू बकर सिद्दीक़ा कचरिता दी खपकड़ी नु तान रब खपशवे दे, तारब खपकड़े दे।
معلوم شوا د اهل علم لوی مقام دے د دین والو لوی حیثیت تے او دا مقام و مرتبہ چی ملاو دا نو دا دا دین دا وجنا دا دا تعلق الہی دا وجنا ملاو دا دا ہر انسان خیر قبلیگی خصوصاً دا آغا انسان چی رب العالمین سرائے تعلق دے دا رب نہ یریگی دا آغا خیر بیا قبلیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتق دعوت المظلوم زان دا مظلوم دا خیرونا وساتا زکد دا اللہ رب العالمین ترمین حجاب پردنے اللہ کریم قبلئی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیو کسراغت یا معاذ اوسنی معاذ وسیعت ماتو کا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا دیر عجب خبری کڑی اللہ واللہ دیری قیمتی نصیحتو نکڑی دی آغا طرف تا نظم آخر کی و خبر ہوتا معاذ بن جبل ورطا فرمائی زان دا مظلوم دا خیرو نساتا بچ ساتا چر تا خیرو نکی ورنہ تباہ و برباد بشی او خیری قلی لندئی علاقی لندئی قبائل جدنو تختئی آغا لولی مسائب و پریشانو بان انسان اڑئی اچھا انسان جتنا ہزاروان نخلی دیو جنا البدع والنہایہ کی امام ابن کثیر رحمہ اللہ دا محمد ابن سیرین رحمہ اللہ قول نقل کئی آغا فرمائی محمد ابن سیرین وی مایو سڑے لی دلے ہو دا بیت اللہ نا تواف کہو او دوی یا رب اغفر واراکا اللہ تغفر اے رب کریمہ بخن راتاو کا عادت سے رات اخکاری چی بخی میں جوڑینا محمد ابن سیرین وی زورت نزدیشو مجد اللہ بندہ پا کم زائی کی دا دعا کئی تا کم زائی کی والعڑی دا خود قبولیت مقام دے دا خواہ غزائی دے چی دعا قبلی گی دا دی پزاد دسی دعا اگاڑا چی رب بخن راتاو کا محمد ابن سیرین وی ما تا دی سڑی و خبر اکڑاوی تا خبر نئی امام جی ولی وکلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شو زو مایو ملگر بلو من قسم کڑے ہو چھ من با حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپملونی سے پیڑی ورکو من قسم کڑے ہو وی زماغ ملگر مخیط شو چھ کلے حضرت عثمان لسا پیڑا ورکو اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی والاڑواوی تخبر نہیں هو رجل یستحی منہ الملائکہ داغو آغا سڑے دے چی دن ملائکو بر حیاء کئینو تالا دی حیاء ندرزی چی تو اللہ سے بیڑا ورکائی یہ روایت کی رازی آواز شو نبی علیہ السلام یہ سوک دیوی جی ملمہ دیوی جی سوک دیوی ابو بکر دیوی رازی دی بی آواز شوی ملمہ دیوی جی سوک دیوی عمر دیوی رازی دی بی آواز شوی ملمہ دیوی جی سوک دیوی عثمان وی جی لگ صبرو کا عدد اللہ بھی پاسی دو پلنگی برابر کو او نبی علیہ السلام فرمائے سویا راز صحابت پوس قید اللہ نبی داولی اتاو سپتن دا ہوا رجلون یستحی منہ الملائکہ داغا سڑے دے جدنا ملائک حیاء گئی نو منگ بدی سنگ حیاء نکو امام ابن کثیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عجیب شان ذکر کردے دیر خست خبری بکی کردی وی آغا ملگر فوراں رستو شو وی زمخ کی شوم وی ما فوراں واللہ سا پیڑا ورکڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بی بی خیر اوکڑا او خیر ادا کڑوے عام اللہ بسرکا اللہ دی پستر کو بانیڑن کا قطع اللہ یدکا اللہ دی پلا سنو بانی شل کا اللہ یغفر اللہ لکا اللہ دی چرم بخا ویتا گوری نا پستر کو بانیڑونیم بل میں گرزئی او پلا سنو بانی شلیم دادو پاغا ٹیم کی قبولی شوی دی معلومی کی دا چی دریمم قبول ادا زکویم چی اے ربا بخن راتاو کا خود سے راتا اخکاری چی بخی میں جوڑی زان دا خیرو نا ساتئی چرتا خیرو نا کئی
یو جن علماء لیکلی دی امام نووي روایت ذکر کئی پا اوقاتو کی او دسی وقت تے جکلاغی کی موافقت شنو دعا قبلیگی نجد استاذ خیر والے طالب جانا نہ دیو مسلمان نہ دیو مظلوم نہ دیو زنانا نہ دیو بل اچھا خیر جوان خلے جوند سے تیر کسڑیا جستا پتلو بانے خلق خپئی ورنہ ډیر خلق د دنیا نزی خود چا پتلو بانے خلق کوئی خشو چی لاڑے سو کوئی ہے ارمان چی نوے تلے سمر بخوا چی لگوال اللہ عمر ورکڑ سمر بخوا او دا اللہ حبیبی او پیرد جنازی نو آپس راضی نبی علیہ السلام صحابو تا فرمائی دا کرم مڑے چی منگوز دفن کو ان دے مستریون او مستراہم منہو دیو کن دے صحابو اید اللہ نبی دی سا مطلب نبی علیہ السلام فرمائی قد چرتا کی دا درست و عمالی سیو درت للی خوشحالو طور دن کی دلی دے دو راحت من دن کے دے خوشحالو تا دن کی دن کے دے او یا بدن خلق پا آرام شی کناکاری خلق بوی خشو چی لڑے مڑا دا پوجا منگتم پریشانے وی مرشا دا سے مرشا چی وطن در پسیو جاڑی مرشا دا سے مرشا چی وطن در پسیو جاڑی خپل خو حس خپل لی چی دشمن در پسیو جاڑی دس جوان تیر کے طلبا وخپل سکے چی بردیم در بنی خپائی اللہ دی ما و تاصلہ پرید عمل کرو توفیق راکی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.